Ano ba eh? Lagu Francis Puslet. Makanya, Woi, dia belum jumpa kawan pesakit, apa apa. Ano na kamu? Depuis pas fait sacré, il pas bon. Macam? Tapi natin si dalam. Ay, Si dalam. sacré. Kung baka lang ito bagay na matla. Iba, imbaon mem no? Waduh, pasti lah, itu sacré. Kung ka mabay ko eh. C'est moi fin tourner. Il est né, oui, petit bras. Macam? Ano ba tayo? Pas la faute, petit bras, moi, quand t'es ici, oui, ce somme. Yes na. Petit bac à bon cuir, mon petit masque, on masque rouge, jaune, regardez, c'est pas bon. C'est pas bon. Non. One. Musique la belle. Musique la belle. Si ba yo, gana si ba yo boy? Gana si ba yo kung sabi music? C'est ça. Akan da kung tande. Ano yung mga nanda kung tande? Wow music step na. That music! Music. Go. Si ba stand up man, go music eh. Ibu dolem. Ibu dolem. C'est qui fait le show. Si ba isa boy? Qui décide mon l'arrière, nous fait ça que bon petit vagabond qui chante une musique qui la fin triste. C'est pas comme ça pas mal même non. Kau jawab. Nak tahu apa dia bagai kau? Ah. Mana C'est bagai ça macam que tu? gamun singgo ti bagay bagase. Et après des matins beaucoup pour faire ça. Woi. Mana dia? Des paquets. Resnya. Kau nyana kalau tak, jangan tajam ganggu no. Kau nak tanya kamu nak ganggu. Avec gamun de longtemps ça fait ça gati là. Ça va ti là. Lama dia kau tumbe lagi. Lama dia kau tumbe na tahu ni. Pas faire bail comme ça. Macam tu lah kak. Kamu kalau aku, dia dengan dokumen kamu lama ini apa sampai kamu malam dah. Kamu lain. Merci pour ça que a fait pas tout là. A fait Dia tahu ini. Kita ambil. Macam. Ayah cina kena level. Semua problem dia macam. C'est problème bon. Problème bon. Macam apa Après ça? ben kamu lontar bakun ke gua avec Saya pun satu ni. Pun satu masalah. Satu aku gas. Logo aku. Aku iso buat. Apa sih kan nanti? Duit desa buat di bukan ini amen. Aje. Yo mawai pembalau. Apa maksud dia balik lagi Albu isa. Iba mau film masih Dia mau ngangui. C'est sacré. Baba